Ebigambo rwa Minisita w'enshonga za Bunyoro abirajwekire enganzi y'ihanga abugina bebembezana n'abatura ba burijo mu rukiko rwa baraza orubira hagomborra yakabingo Isingiro y'amatemba kandi aho abantu borekero kwetombwita na munonga habyamagara na sente za government zo kwetungura. Ariyo muntu wazi kandi bakakwata cya president nyero muntu wanga wazi kutunga miliyoni ayile sente zo kwigura account kuzari yabiri okugenda okugaruka n'emitwalo ebiri aha kutura fomu siringi kasanzu mazinga yo kugiyayo hata abanyagire kumurabi muratume sente aba bari abanyagire bari bakaza kwiba oboyekana twagiteko mbisho inja twatiroho buriyo okwihuzezo sente n'abandi bashiyari sente za yusi tukaprocesinga gombora sente cyaragaza kutwazira ibintu kayusi n'ibintu byintu byona bakagwaha sente zo turazirebere kandi twakoza kutugambira batugambira ngo sente tukazikwata cyaragaju irwaro tibyine buyambiye mureka kutubyanga tuyinirwaro kureka mutitereho buri okurigera habgambo by'abantu cyorekere ngwe sente zino zikozesebwa kubi kandi abakozi ba government enshongezi bazegecerira abantu abayanjire kushashura na munonge sente zemyoga baseba nabanyabo na munonga kuwaso minyero erizo wanoshanga barya kabingo waeza kubahe sente ataka wire mwaka no hurangu alkampara Dubai alinkaje okatwabazibira kutambula bonge kinyo n'ingamba batatanya no kubaronda kubabona no. Minister ahamize ngwe sente z'emyoga na parish development model zino kutwariza ubwaje omuntu agenda kubera ne sente zo kumala myaka ebiri then omwaka ogwokusata akwadde mwaka mulamba okutandika okolaki okuzisasula orukumangu akatwara sente z'abakazi sente z'eminyendo sente z'abaremu tiyazishashura bagende bamukwate tutandikana nyincakare kandi bagumize bamuto mukote cyo nazo cyanguri chema n'ababatero mu ngaro abayire sente z'emyoga n'abanyabuzare babo nibaza kumara kubakwata ni mwije hari mu bakuratira mwe nizagambira DPC orishe kuratira mu nyajatine sente nawo bamusi yes. Minister hona azire ngo sente za parish development model nezo kuhereza abantu abarukora batarukushazeho ezo kubika bitu tezo kugabira abarukwendo buhwezo bwe byo kurya se yagamba bawere dalo wa wansi kati zino sente zaba active poor mutagende active poor kama kuraga gasha kwa Ruth Nwamanya.